Sky TV rakari abantu kandi buzimazima nayongera kwakira ogundi murundi ejeni program yitu nyamurungi eyo muhinji no murisa ejeni program eyituru kwegeramu ebintu nyamwingi na munonga ebyo kuhinga no kulisa kandi tugendane tukopa amafamu gatargamwe na gama makanda nkigasimbiro muri banda nkabagera nti ninyenda twaza kuruga famage tube tuine bintu bye tebitwegire tutakamaraga kwizana tujabajabura nkabatekere bijamba nyimba ninyende kintu tushome tukimanye nchongire ngo department zona tushome emwahandijo then twaza kurugayo byona twize tubyegere erizoba tuzakubana tugamba kucoka embibo ezemitumba ahabwe ncho muntu oshemeye nangwa no byakube bindi bihingwa nareba aroho na famu yebijuma tuzakubana tubigambaho then turebe na no kucoka embibo zemitumba nebijuma ebyo no basota kucoka embibo wabanoza kuhinga kandi ekigenderwa ni kiba kiriki ahabo kwa abantu abinji nshangire ngo numaraga byara shanga ine urutoke ejeni mushakara ejeni kibuzi ejeni imbwa zirime inzagata ziryomo tomanye cyo yenda hati ushanga icyo tukumanya bwe cyo kabyara urutoke mbwene rizoba hati ninyenda tumanya bwe cyo sheme kubano manyoti nyene kubyara mushakara nyine kubyara kibuzi kandi nebyarwa nkahi nereberweta ebintu nkebyo reka tongere kuganira omwami tukatumine sabite yahwire nerizoba twamugarura ayongere kutenda hendera umushonge se utongera kwakira ugundi murundi ninye nakira amazina gakiri Mugabe Samson Jotham kandi ninsima Sky TV okwijo umwanya wo gundi murundi kandi nyenda kubasima bwe mukora mwenu umwanya wo gwato guturumu tukirya Jairos Innovation Farm kandi hati twayiko umwanya gorutoki hati sabite yawe twaturiyo mbijubyo bime construction hati tunyenda tuzahamba bibozo kucoke mbiboze zebitoke naki okucoke mbibo eco ninza kucubahera plant doctor nwakutwega mbibo konka twakweza bugicoka hati kandi nyowe nko operations hati nyine bindu kwebembera hati twayiko umwanya gwano rebo rutoki noreba ryo mu line no mutumba gundi futi kuma hari 10 so hati nyowe nimbanye bembire team omukupegging pegging ni twatora ukoba rwenyine ruba tape measure uruba kombekesa turutekaho tumanya ngwaha ekina kiryo murayini aha futi 10 tusimba he nkondo tupegging omwanya gwona tutaka planning kugira ngo tuza kugira ki kubyaro rutoki then pegging ezo ahwe ahenkonderi hati niho twija tukatimbe kina kitu cyafuti 2 ahari 3 ahansi ziba ziri 2 ahiguru ziri 3 ekitekaho kandi twantu kitimba ntwegendesereza kugira ngo itake rya higure rkwiragure riba kweta ro musoyiro yine kuza side emwe then ryo mufuti ya kabiri erugumire erindi yine kuza side ndijo eco nyoko operation de wakora ngo cyashikiro mu field kureba ngo haterera kwiragure twateka niryo tukureta manure tukashuka higuri yaryo tubasa kosa amashagente tukosa gempunu tukugosa agembuzi ebitukubona kucyara munonga cyo kwinkareginga abantu kosa organic manure so tucheza kurteka hatugaraka tuguma tutema tugarizo omukina tukumixinga itakaria na manure tuchizuza aha mutwe furu tweza kuchizuza hatugenda twakira obutumba bwito omwareba obutwabyiro omwanya gwo gumwareba oro rutocho rukarugo ubwo narebere buryo muri nasareberi omuryo mukavera tushara kavera omutumba gukwata jogorobya oyorobya mwitaka ogendo reba hagati otimba hefukezi nkibiri ukwa oreka ngo wagustamisa ugaruko shweka hita karyawe kata hari munonga kateka hari munonga kanto kateka higuru munonga no kateka rwagata kurango atlist kakomo mfutemu yo wabyaramo ubwo mutumba wagubyaraje ngo kwa roro rutocho rutukarubyaro ku 11 kutandeka akwa tubaza twabyarira abandi then twijuka ngo twine kwebyara no mwiza mwefaho bwire bugenze noreba kumutezi webishano umuntu ushanga atine no atine na cishano so ati tonturwana kurango ati stage kitwine ko gatushanga tucerirwe tukabyaro ku 11 kutandika urutoke rurunja wagireba rwayanere bwonja yayanere kandi
ruriyo ndugendaje so kutukuyika ahashaje yo kureba ngo abakozi bakora ekirico akwa twineho ikikweta corporate banana management and establishment na kutukuba ntugikora tukugikora ni kimwe tukaza kushanga twashanga hariho abantu bina amataka gabo konko bagine abina amataka tibakubera mu cyaro hato ashanga ngo twata baresere bakazo mu farming ntuza kuhendera enserire bushe nibo binitaka abo kwa bambero mu cyaro munonga no shanga itaka rye yarabagine n'abana beye konko akatemera akashwerera habatabani farming no shanga ngo etakuberamo hato ajya ngo tumuyambe no tueta tubyaro rutuki ngo kunagambera aha standard then ugaraka twikirizana uro rutoki tuguma turebera azoronga twajya ngo ntwetaga kwarra ukasindikeze binyasi tubitekamo ntwetaga koreki tukakitekamo ukiza kwija uje ne motoka yawe nurambura utoke ruhwire ukutema nenkota noteko mbuto nogira ki nogena ejejo twageta corporate banana management and establishment so echo tukora na no mugonja embibo nko kuwazireba kugira ngo abantu twababyara kandi tuyambira abantu bingi abakuba batakuberamo aho kubito ntukoro murimo gubakweno bakora atukura ka sente kabo bakine exactly kurubaza bakore sente zabo baguma mirimo yabo ito nito kunu yatuguma kunu tutegere sente zabo nabo bakora kuri nito twataho basigaza balance nito tugenda tuzakore ibintu so nugo murimo mahango gumukora na munonga kwinga ento nkati kandi go murimo tugumanyirwaho munonga kandi ngo tutahiza munonga aho kuba ati ko kuja wakunda nkoro rutocho ruwareba uti nindwendo wanje konko wawe shanga no endayo ekikumi tugendayo tutandika ekaze zo tuzihinga tucheza kuzihinga tuziteke ujo zireba kandi tukora tukwenda ngo sime aho kubitwe wakwetegereza tutukira kuteka kwegamba ho munonga namwe njani yo waza kutugamba mutwire mwesherekire nyona abajumbura ne wakutugamba okamesa de itwaze ngutubaze tukose tukajya ngo o turakorere yasima agambiro ndisho o turakorere yasima agambiro ndisho namwe ntumanguna niwo kwija kuturonda hino kugambire hino wasindishire kuno aho kwantukore kintu ekirico so ahaho niho tukora konga tukubasa kuteka embibo yona mwitaka plant doctor witu atabanze yagishwijima yagitreatinga yagirecommendinga tubengu niyo twabyara no twakwantu teke imitumba mu chambers yo no wakwija akagitreatinga no akuronde ntoke ezirya standard zikakora nka mother garden tukiyamwe imitumba tukagiteka mu chambers so ogo no murimo gwe orutoke nkoru ninza gamba ho nawe twahendere mboze ginimwe nkoru hagire cyahinda hindukamo niwo nkuru kwija kakira sample zitaka akazitwara zikaceberwa akagaruka kazireta akatugabe kitwine kutekamo so natuyamba munonga hayinuka nkendere nkeza ziti nuwa kutugama mutitwa ubwoba ekineki habire mu stress yo mushana hati tukabura twatebika naza wayize mama ngo rutokerwa zahinduka atomwe kebiduke byo nyine water plant doctor uba wayirarikiriye wajo tsanati nyongu kure mbyare ho gundi konkati atejo ejo department yene wakushaho jebembe management nekintu kikuru no running water management ya farmage kandi ndeba farmage yayongera kuba mpango ati management yanje eri inborn one ati noranko umuntu kuba icyo wacabyona wabiriho nka guild president nuba n'uburyo management even na police aho nagire kuri tayaringira nabwe kandi yo management na politics tukubantu kora nora nayo ni management so okwebembera abakozi challenges zibine na nebizubu byabo nebyetago umukozi we cyo kwanza byona obana ategaso takutegana se kikuno kora ngo inaka sente ko kumushashura ako kaba karuho atikano no tinesho iyo pate yawo noreka ngo jine kugikoraje atutanka kumubanje yeye so echo waba no chikora echo cyo no chikora mu buryo ikindi cya kabiri nyowe nyenka
ningamba ndukora ate mu rutocomu ebyina okubyara okushara okora ki nimba ni omukozi nimugira ngo tinkuzakora iwe waranakuragira iki ntakumanya utakakikora nye kinguzakuragira ninye kubanki bandize kukikora aho kwa icyo kitongore nkitandika nyowe nkabandi omukozi ogogwa ari mukama witune no twagire negishana naga kene basa bamangura karyo mukazi wanje banyirukaho aho kwa nyuka genda ryo mukozi ogwa ntwiri twazenda twaza kutere nkonya twasibo mu rutoke niza n'abakozi be ija n'abakozi yansigaho baturebera mu kitu cyembuzi batutekamo bishikatangwe batuteka mu kitu cyembuzi nkomwe twayeraramu twashesha twashuma twakora abantu bamangu bareto mukozi nanye na emirimo yona ndikwereka ngo nagikora twashara banshanganishara banshanganintere nkonya ati bamanya ngo ugu n'umukozi hati twagarika yo bakakajya atakaryo mushira wanje ahubwo kwa no mu twakora ryo mukozi umwukiza kunaba nkamizi ngo agabakozi garukurife atko nkawagarika kajya gwa karyo mushira wanje mbazajya ngo kawatubisiza abakozi muriro ku baba boss arire ku arire kuri kunga hati ayina utukuzara bajya ngo abuija nabo reka bararo kwiweje kandi oraro mu njweje oraro tebekino gusa kubate ugu nayantwara mu kitinisa konko bobwira ateshonga kikanyamba kwega buri umurimo gona okabahambo iwo wabanza wayega tagetekeri yo kumanya tagetekeri yo jangu ebe bintu nibikorwa nanga tuzagambira abantu babikore just kuba exploiting konkaraza kwa naranishkorwa nyekikare bwira bwashesha sente bazitushashura twashashura habandi twasigaza balance na no kubara buri umurumo omuntu kunakwanye ne manual trip yanjemwe ekaneza mu trips zingaye kuzi kubanzizamu abantu batanu bazishukira bwireki hati kubona calculation zezo kurangu nareta abantu batanu tujimaro 50 ekm ntujanjura kandi nye hawo zingahe ntuyaho zingahe hati kunabemba ndyo mfield kimpereza chance twatamwa mani ntutunkoreke twateka mamani abantu banane bamara abantu batanu bamara hati nubunkwemera kajya nteramuzo rutoki wajo timpereza ziti nimba imango rode muza kumara bati niza kuyahoze numwakwena ngumukore orunaku ntubantumanye kibare kituru kwihama so hati oza kushanga ngo ruyare ngo exercise ece kintu kikanyamba muno hati konko mukozi kwa kwa na mango cyakora no kimanya hati nakwekitinisa na mango byoriyo no mugambira nebyo ori kumanya na yakore nshobe nageshereka na yakore nshobe hati nora nkabakozi abutwine yono wasa kumutwara akutimbire kina kitari cyo kandi hanuye ari kumayisituru kwene nango bandetere mfuka nyendo tutimbire cyo kino kitoreke baturetere mfuka ndo tubyara umutumba nyinza acho muza kwa mwanya manyenda musige mwabyara no mutumba ntugubetere Sky TV yo no mutumba no gwa Sky Television so kwa na mangu at management yo kurangwa abantu yabagumera naba nakorogo kuragira okay just aija kwatiramu ndawo kuzamu kwatiramu konka wabanoye kwatiramu okashanga ngo wacererwa yakushanga already uriyo no hinjira kagutaka hatiya namanyangu hano nokora konka yashanga ngo kuyasigire kintu nagenda nkuyazaga kanko yakishanga hatiya ebintu byawo mbiba byafu ati natanka kukoza mwamisho aguka ni wakutiriho konka abantu abutukora hamwe nabakimanya ngo nerizo abajya ngo bagenda egifamu teka kuruzi akwa nimbasa kwemerezaho imihande emwe nsitame hanuya nkore barukora kanyo nani nkora ninteza mu minini nkeshatu akwa nyine kigenderwa ubundi beke batabugira ekibatine so baza kureba mu spirit ejo hati numutanka akora ekindi director witu numukugu kandi numuntu akuma kwige sente njya wamurebe yagira ngo uzina ngo nazera byo mukajeje nako aho ko bwaryaha asingire mpaka zo kupicinga zemiringo nkeshatu Kampala akazo yasinga mpaka ya wininga $5,500,000 yazireta ugenda erizo bati ugenda ari cyo kikapu hata abakozi bo bonka kuba kura ngo mwahika nkoko mwasinga bakoresa mani hati nabo bareba baryo mu kintu twaza hano mbara competition za Avis
yasinga miliyoni 10 yazireta hati nabo bacura baso bagumana baguruka nkabakarija bo wareba bagomba bacumureba TV hati bajya ikintu bakiteka mamani competitions zirumwe zindi nahandika no mukazi w'ubwenge nahandika nka computer ati eza kurora abakito za propose kurora abaja ngo gatubahe miliyoni 3 mbe n'umukozi saho kiretera ate kitongore kuchwa kitakubura mu kasente ato umukozi naguma yo kwasereje akwa namanya ngo iwe yagenda undiro nakwije kasente ako nakakora wabare munonga reka tuzo mukahumuro denda rwo mukahumuro nze gamba no mugiga mukama wesete abo kuba mukama wesete tuba kumuzahare rero turebe twamara numbaza no kutubyara umutumba turebe umutumba nibagubyara bata steps chi ezo ine ku followinga wabanoza okubyara umutumba nabanyata Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka reka tuhumure tugaru Sky TV irakari abantu Omagarageseji arhembere eri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo nitwantoronde ekintu kyo mutana habindi namnonge ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebrukehezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Sky TV irakari abantu Juno Mulisa kandi ukiri nanye Edmond Principal Farmer ujuke ku Sky TV turiyo mu rurembo rwito rwambara hano henyini ama Crystal Road abari azuku mutushanga 077 Star Times channel binankaga na 8 imaba kutufollowinga social media zona teka mu Sky TV UG official. Madam twagaruka twakutunga ugundu murundi kandi kuna abantu yo kubanya muri mukama wese ngukikapucyona niwo kine twaba turya kureba management ya farm kandi omukuru wa muhoro kuyatushobora ninyenda tuzakintu cyo kucoka embibo na munonga ezemitumba then twarugaha tuza kugenda kuza kureba kuba kubyara umutumba we bare munonga yongiro banzuye kuri hawa kureba basikari batakwerire we bare munonga Principal Farmer umurundo gundi nashemerwa kubaha no kubakira Ahajairos Innovations Farm amazina niraka ndi abahororandi kandi director w'ekitongore cya Ahajairos Innovations Farm Limited ahayi turi naho muri Nyamarebe muri Banda district so twagaruka aha muramwa gwito go kucoka embibo Ahajairos Innovations Farm obwahwiro tukareba emtumbe tukuzazo mu natural bed na nebigenderwa abo nkintu tugira byo process ejo so kutukwika twazaha kucoka embibo zitukutamu na nezitukubyara itwe ntucoka embibo ahawe bigenderwa nka 2-3 icyo kubanza ino kumanya iki wabyara niki kubota gendo kazo wani banche naragambe byo kusaba umutumba robasa kushaba oreto mutumba gwembi oreta todura ninga norete mbire akuba mukataro ko shango za street ogure kitoche cyawo mutwaro kiza kuchiteko shanga ngo nembire abamwe baba batashigeneye kunkana atakumayishi yabyire niki so itwa hand choka embibo ezitukubyara then wale baho muri toche rwitu twine lines so buri line rimwe mbibo takushana nituchoka kitoche cyo kumanya ngo waza hakatare ece kitoche kina katare nitera ekitoche laji akwatu waza kwetegereza mu gihe mitumba twagamba ngo rutoche turukakize mwaka
konga ebitoke bitireho na wareba na gonja chine size medium, it is medium large buri kimwe cyona nkizakatare kandi echo necho kubanza buri kimwe cyona nkizakatare uyiro ebitoke bitu byakare okotera no shanga ngo mwana wa mutuma mu rutoke yizaye ko ibitoke butanu itwari yeje mitumbe y'ishokeje tukirumu no tanduko ryo business otandukana kwataka sente kuruga kitoke cyo kubanza. So aha twineho embibo around embibo mukaga ezitukuzaza kuragamo na sarebedi kandi no kongera kubamanyisa ngo ebitoke byane ebitoke bitu bya burijo abinje abantu nibajya ngo ejine nadiz nara ni murodaria na jeta nadiz kandi mwena bimanya cyo wa top 20 tokumanya nadiz nici cyenyini nici aha bwenge ambageta nadiz aba process iba kureba abantu bakaba tamanye kureba mitumbe potingire konka no kubamanyisa ngo eje mitumba nebitoke bitu bya roko ninga indigenous breeds omutumba aho twinemu nka varieties ninga shechike kibakweta twinemu kibuzi twinemu mbwa zirime twinemu porogoma twinemu mushakara twinemu entaragaza twinemu gonja tuba twine kabaragana na bogoya. So ebe nebitoke bitu bya burijo ebitukuchoka konko kamangu haza hekitoke nikiba kitoke cyamani. So online zeze hati nkara inezo kuranze kuri yezo kubanza tubandize line ya gonja line ya kabiri twineho ekitoke kiba kweta porogoma aha hakurataho mushakara echecha yanire line jone rinka yanire jukikaha ejine entaragaza seria ni kibuzi dena hansaho twineho line ya mbazi rimeje mtumbere kure kutukura. So nibyo bitoke embibo ezitukuchoka aha nasare ukamanye cyo wabyara kandi ne cyukura mu mwanya cyatinke za porogoma hariho n'ikindi cyo byo kushangana bikunda mizi. So manyango hati yo wanje ni huma mnonga tinda tware kitoke kirayome ningashindi aha kisarara tinda tware bitoke bitakunda mizi. So echo mukucyako embibo nituyambaho kumanya echo wahinga then kikuyamba no kureba echo washarura niki. So ncho kikutetera twacoka embibo eitwaza kubyara. hariho ekibuzo kinabantaka kuburze okuchebera itaka soil testing nicyetagisa munonga nani ntandika projects za agriculture we bare munonga okuchebera itaka nicyetagisa munonga. However ninga sho kushanga ngo abahinji abinji tubakamanyire omugasho gukuchebera itaka buri kimwe cyone kingwa ni kitanu kiro mu itaka. So nikimayisa ngo itaka ryawe ryaba ryine kikuburamu echo rahinge na wakinga mu ngero kinkiza kora ki nikiza kuburamu. So itwe nkabashomiroho ebyamataka nacyo byo buhinyisa none mati orutoke naba ninduhinga ndwetaga ebirisa bite na biti ningashi pH itkweta pH eshimkwane yinganaje. So wizo okachebera itaka ryawe tine cywatiremo especially waba nokora project ya kamasho noza kuhinga kintu omubwinji tosheme kukorera eryo tandikira akuchebera itaka ryawe omanyo tati hatakiza soil testing scanners ito ntukozesa hariho scanner yo hata no twara soil sample tubirinke byakare bitwatandikino soil testing kit maotekemu wareba buru ageta green hata hariho echoma scanner no kwatita kari yawe tekam kiri akikwereza report in details ekwereka ngo ogo mwanya gwawe pH ne inganeti harimo phosphorus eri kwinganeti konka nitrogen ninche then eritaka ebihingo byakuhingwamo hati kikwereza ki bara nanka list ogo mwanya n'umurungi kwinga mboga n'umurungi kwinga omwani n'umurungi kwinga rutoki then ko kwano nge kwinga byo bakoreka ngo no basa kongeramo ekikwingana kiti teka mu mashagente gakwingana gati teka mu ningashi fertilizer NPK a stage byahika kurabya teka mu so ekwereza details otahendekire ureta kujya ngo pH washanga ngo yabeta kusupportinga mwana konka interest yawe yo mwana bakujya ngo wateka murayimu neza kuyamba kuhindura ki itaka ryawe rikazo mu type yo kuhinga omwana. So ninyekare jinga obul muhinji wena waba noza kuhinga ine kigenderwa utafa kuhingira eryo hakuba nakasente kache konkana ka costing project yone kwenda gukora myaka 10 oshanga ngo wakora rose ogiye uteteka ho mutumba tokarebera munimba nankahe mukuraba oshanga mutumbe dere zona zitukura njano reba mutumba nareba no wane ibo aho kutibirije so no reba ati nga hati turijiro mu cyanda cyamani konkana njano rebe je mutumba tokugira bakweri endereza green. So no imagine nga ahati benturana tushuka hamizi
apana tukamanya ngo echo kutekamu twatandikira kutimba china twamanga itaka ryitu ni supporting orutoki so nicho kurebera mitumba yiterije tekuburabura kikatuyamba ha kugira ngo tukatandikana ki na no kutestinga itaka ryitu twamanya cyabincu buramu twakitekamu then ananaga mashagu tukozesa ezo organic ni supporting munonga habirisabye mitumba ningashi ebitukuba twinjira mu itaka yes spacing y'orutoshoro bino kuba tushoboroka ki konka nanye nango yongere ku elaboratingaho spacing esheme kuba erieta kandi kigenderwa cyo ku spacinga in that ejo space rukwingana etyo nkiba kiriki spacing y'orutoke ntu spacinga eka tutekamo mitumba 250 hati eka omutumba kuruga mutumba kuzagundi ntuba tutiriho futi 10 then kuruga haraini kuzandizo nazo futi 10 then ko bagambire ekina tutimba ishato yiguru ahansi ibiri okuspacing oti nikikuyamba kugira ngo emitumba ti yakwatana eka competinga so neza kwatana ningashi nabwo tuwagitatana munonga kandi okabura kufuna muko muhinji hakwaro kushanga byari yafuti 12 15 shango mutumba kurya gurhariya oshango eko inemo mitumba maganasha tusenchi maisa nkuyo nko muhinji noza kuba wazo murosi konka wa spacing standard no mayakando teze kitoke cyangu kikuyamba kugira ngo mutumba nuguza kuriya dena no kwitira mitumba tuwaza kwetororo mnoreba ngo emitumba iryo einabana babazire so tokwereryo akobe mitumba wagiye kaneza aramunonga no shango muhinji ozakikoro cyo mutumba kimwe kinabana 8 ngo horareba yona yimuka nakunda byinji konka ogo mutumba noza kutema hosa ikwemo yo kubanza omutumba gona gwewo akoba wagureka ningasho mutumba re gwagira gwarebekaje koga kugiza kwakwana gureta katoche kache gureta kakota karinka kakahekera kariya kashika cyo munonga so no bano twishira waba no rugibanda twino hose ntota kashiraha ikweta niba hetari ya 5 so wa branch igira ukaje tinizo muri cyo kitongaze mutumba so kunu yana hamanywa no jaha no twishira Hajairos Innovations Farm ninga shaho twine mkutu ntuba turiya ha media tuhostinyo no mugara miseriza television na tugaramsiriza tkorira abantu binji munonga bayira won tukora mu district zona obu turiya ha twine mirimo nkaje shaha nagamba tukora ho field to establishingira abantu entoche myani eje shaha twine abakozi abutukoso mu season over 30 workers hatu twine site kamwenye twine site chenjojo twine site ibanda twine mitoma so twine mukono twine sites nyingi so buri muntu wana hari itwe ntukwishirira kandi numushangayo ntukushangayo tukuletera service owawe ahabeyi nche munonga kandi recommendable tukore kintu cyo mutindo ekiratungure ebyo buhinji no burisa bwitu webale munonga kutereza obwire bwabona bwo twire kandi kuturuba twakwenzere na TV oyizeyo naho ize izo taya ire live oshomesa abantu uyungire kubashomesa ibyo buhinji we bari munonga no mugisha gwamani real rinza kusima nyoni mbadho kugira ngo twashomese yona kandi twatungure bye buhinji wareba Uganda yito itukuza na agriculture nyo aho mutawuni real yito mutawuni tukarugayo twagaruko mu cyaro noreba bari no babahiganisimo bakirya streeting za URA emshoro ya imwize tuhinge ako population yo mutawune yongire kandi nenda kurya abahinji no bake munonga so nyo nafuno opportunity no kushomesa kureba ngo twagira empinda hinduka yabaho omuhinji no burisa especially omunyeto na no mucyara webale munonga mukama kurinde kandi ono kutobwire bwawe omucyaro ogu atiro bwire bwinji yagira ebiyabasa kutushomesa kandi ninza kufuna kire nyenda kumuleta live ahativa live ashutamo mu studio mutera amasimu mu mubuzi agarukemo tibiru mu byo kuguma tureba nyenda kufuna kire muleta aha na ba plant doctor bandi bize bashutame mutera amasimu mu babuze bimukwenda byona nyobu ninkira kubagambira iruhorta werire izibabule ryo neryo ndogano somboye nuni nyenda ngo ayija ebintu byona ntuza kubimara nibanyeta Edmond Principal Farmer ndio muhinji atakwata mu itaka kandi muri bandana ko naya mukayontyo niza kuba nimba twara na handi ndio ninyiza kabare abanyakabare muntegereze rukungiri imbe nabararikire ndio ninyisha niza kwija embe ndio ni planning kuza kasese kuza kureba bakwinga za kokowa nebindi ndio ninyisha
ninyenda kwiza kwata programs nyamwinji okwe so mugume numwetebekanisa kandi wo uri umuhinji uryo mbyange ebyo hatotandike kunterera karisimu mugume muterere bagurukaricho office abanyu ningano wasa kuba uryo muri mbaro iza Sky TV oyizogirote ninyenda Edmond Principal Farmer then twatagane turare tuiza a farm yawe twagira ebitwabasa kushomesa abanya-Uganda niza kubasibura hawizoberi nakora na job kato enyuma ya kamera nimbanyine pilot umwami Steven na Shoronzie cyoma kurunji cyuma pako kwa mwanya wo kubora tukushangayo na nabandi abaryo mu control room mukama bandindire bye bye. Sky TV, Iraka ry'abantu. Yagurra Zouk TV.